ба барномаи хабари радио Озодӣ хуш омадед. имрӯз 10 июл аст ва ман Шалои Гулхоҷа то 15 дақиқа дигар бо шумо хоҳам буд. нахуст ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. модари мотамзада бовар надорад ки писари маҳбусаш бар асари заҳролудшавӣ ҳалок гаштааст. охи хлеб хай чокондагиш майла акбай бади бай чок осари хунолиш бари чай салафано прихун гардано прихун. мубориза бо терроризм дар Чеченистон аъзои оилаҳо наздиконашонро ки дар ҷиноят муттаҳаманд дар мазҳари ом маҳкум мекунанд. имрӯз шумо ин аҳриманро ки писари ман аст ба қатл расондед. шумо ӯро куштед ва худо аз шумо бояд розӣ бошад. истироҳат дар лаби баҳр ва ё кунҷи хона ва ё чӣ гуна фарҳанги тафреҳ миёни тоҷикон дар хориҷи кишвар маъмул мешавад. خیلی ما خشتبار زیاد داریم وقتی که کجایی که شما سفر بشین حتما پدرتون یارده میکنه مادرتون خیلی کمک همیشه میرسونه. дар вилояти суғд 114 нафарро ки ба ифротгароӣ муттаҳам мешуданд ва бо ваъдаи авф ба ватан баргаштанд аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод карданд. ин хабарро ҳабибулло воидов доистони вилояти суғд имрӯз ба радиои Озодӣ тасдиқ кард. ҳамаи 114 нафар барои узвият дар созмонҳои мамнӯъ ва ифротӣ ва ҷалби шаҳрвандон ба муноқиша дар кишварҳои дигар гумонбар мешуданд. ин афрод дар зарфи 1 соли гузашта баъди бозгашт аз хориҷ аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод шуданд. ба қавли додситон дар нимсоли ҷорӣ дар вилояти суғд 395 ҷинояти вобаста ба ифротгароӣ сабт гаштааст. бар асоси як тағйирот дар кодекси ҷиноӣ дар соли 2014 пайравони созмонҳои мамнӯъе ки бо эҳсоси пушаймонӣ ба ватан бармегарданд ва ба куштор даст назаданд аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мешаванд. бо гузашти 3 рӯз аз ҳалокати як гурӯҳи маҳбусони тоҷик ба ҳангоми интиқол аз як зиндон ба маҳбасҳои дигар пайвандонашон мегӯянд шарҳи мақомот норошан аст. ба гуфтаи онҳо осори захмҳое ки дар тани маҳбусони фавтида вуҷуд дошт ба заҳролудшавӣ аз нон монанд набуд. гузашта аз ин мақомот то ба ҳол нагуфтанд ки чӣ гуна нони заҳролуд ба дасти маҳбусон расидааст ва оё ин як тасодуф аст ё амалӣ таҳризӣ шуда. модари яке аз маҳбусон шубҳаи худро дар робита ба марги писараш бо ҳамкорони мо дар миён гузошт. این آخرین یادگاری پسری سعادت است که از محبس به دستش رسیده است. جسد نیک قدم صالحوی 34 ساله را 8 ایول در زادگاهش ناحیه ورزاب به خاک سپردند. مقامات انتظامی به این خانواده گفتند که نیک قدم همراه با 13 زندانی از استعمال نان درگذشت. مادر به شرح رسمی مقامات با شبهه می‌نگرد. میگو که خلب اترولین شده. آخه خلب خای چوکندگیش مایل بای بعدی بای چوکن. اسری خنولش برای چی؟ سلفنا پریخون گردنا پریخون. آخه جبر چی؟ این همین تا پوست سر تا همینجا دختگی. اینجا دخته بینی زدگی نمیشناسی و بچه خسروره. مقامات نیک قدم صالحو را با گمان نگهداری سلاح و همدستی با برادر کلانیش گناهکار کردند که گویا در سوریه بود. سعادت صالحو 3 پسر داشت و حالا از فراق هر سه‌اش می‌سوزد. پسر کلانیش را که در خارج زندگی می‌کرده است، مقامات با همدستی با گروه‌های افراطی گمانبر کردند و بیش از 2 سال شد از وی خبری نیست. مصطفی پسر خردی سعادت بعد سال 2017 در مسکو ناپدید شده است و از او هم درکی نیست. 2 سال شد نباید در تمام جا دادم یگان جا نمیگو که یک کاغذ مسکو دادیم همون اتویت یابای اومد میگو که بچه میگو باید در یگان ترمه نیسته در یگان جا نیسته. التماس هم مصطفی من در من گردانم مصطفی من یاوان قلنگوان که در کدام ترمه ما زنده شای مرده شای ما یاوان هم که اینجاگی من بچه ما. سعادت صالحو میگوید که حالا تنها یک التجا از پرزیدنت کشور دارد که از حال زندانی ها با خبر شود. بعد از نشر عکس برخی فوتیده ها و سخنان نزدیکان محبوسان فوتیده، مقامات نگفتند که آثار زخم در بدن برخی محبوسان از کجاست. تلاش های رادیوی آزادی برای دریافت شرح سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه هم بی نتیجه بود.
بینندگان عزیز، رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو رو زیر عنوان ده من آغاز کرده است. خوشمندان باید در یک نواری 1 دقیقه‌ای دهه خود را به جهانیان نشان بدهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجیبی دهه خود نقل کنند. این نوار باید به یک سوال پاسخ بدهد: چرا جهانیان باید دهه شما را ببینند؟ نوارهای خود را می توانید با واتساپ، ایمو، تلگرام و صفحه رادیو آزادی برایمان بفرستید. مهلت قبول نوارها تا 1 سپتامبر سال 2019 مقرر شده است. در چچنستان برای جنایت هایی که امنیت را خلل‌دار میکند نزدیکان متهمان مجبورند که عذرخواهی کنند. در عکس حال آنها نیز بی‌جزا نمیمونند. برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار پیوندان حتی مقامات قدرتی را برای از بین بردن فرزندانشان مینت‌داری میکنند. بعضی چنین به اصلاح معذرت‌خواهی ها در حضور خود رمضان قادیروف صورت میگیرد. این مرد به نیروهای امنیتی چچنستان برای کشتن پسرش منتداری بیان کرد. امروز شما این اهریمن را که پسر من است به قتل رساندید. شما او را کشتید و خدا شما باید راضی باشد. به این شکل رهبری تندگرای چچن رمضان قادیروف با آنچه که تروریسم میشمارد مبارزه میبرد. در چچنستان امکان دارد که خویش و تبار برای عملکرد نزدیکانشان به جوابگری کشیده شوند. آنها را می توانند از جمهوری بدرقه کنند و یا خانه هایشان را آتش زنند. بعضی اعضای عائله ها مجبورند نزدیکانشان را در مظهر عام محکوم کنند تا جان به سلامت برند. هر کسی که راه اهریمنی تروریسم را انتخاب می کند جایش در این دنیا و آخرت دوزخ باشد. بعضا رمضان قادیروف شخصا در این گونه مراسم های محکوم نمودن نزدیکان شرکت می‌ورزد. من بر پسرم محمد که نمیماند اینجا آرام زندگی کنیم مراجعت میکنم. تو به مردم ظلم میکنی، من تو را محکوم میکنم. لعنت به تو. جوابگری دست جمعی میتواند از چارچوب عائله های افراد متهم با تروریسم بیرون برآید. بلاگ نویس تومسا عبدالرحمانوف از رمضان قادیروف انتقاد کرد. قادیروف پیشوای یک بنده است. در بنده جنایتکار خوب یا بد وجود ندارد. آنها فقط خودی و بیگانه دارند. بعد این انتقاد عائله عبدالرحمانوف بر ضد او برخاست. با او چی نمیرسید؟ چرا رفت؟ این نوع به کار خدا زند. چیز بیشتر گفتنی نیستم. اگر کسی او را کشد من دعوا نمی کنم. برای بعضی ها خوف قوی‌تر از خون است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. با فرو رسیدن موسم تابستان تعدادی از ساکنان تاجیکستان در فکر استراحت خود میشوند. آنهایی که بودجهشان تهی است مهلت استراحت و فرصت بیرون از کار را با کارهای خانه صرف میکنند. آنهایی که شرایط دارند به کشورهای خارجی میروند. ضمناً خطسیر اساسی سیاحتی تاجیکان چندان زیاد نبوده است. طور مصاحبان زرانگیز نوروزشو و شادمان یتیم گفتند انتخاب اساساً روی چند مکان قرار میگیرد که نسبتاً نرخ‌های ارزان دارند. حبیبه دمینزاده می‌خواهد تعطیل تابستانش را امسال در یونان و اسپانیا گذراند. باید نه تنها کشور خود خوب دانی، وقتی جهان دیدتم خوب میشه و فکر این باز بسیارتر فایده میاره برای کشور. حبیبه باور دارد که برای سیاحت در خارج در برابر شرایط مالی عزمی قوی ضرور است. برای استراحت در خارج حبیبه مبلغ جمع می‌آورد ولی میگوید نمیتواند تنها به معاش خود تکیه کند. ما خیلی خشتبار زیاد داریم. وقتی که کجایی که شما سفر میشین حتما پدرتون یاردن میکنه، مادرتون خیلی کمک همیشه میرسونن که باز همیشه بر تماس میشن که در او غریبی یگان پرابلم پیدا نکنه یا که همه چیز ساز باشه. که شرکت‌های سیاحی تاجیکستان میگویند اگرچه سفر و استراحت در خارج کشور برای تاجیکان ارزان نیست، اما این فرهنگ تفریح با آهستگی اینجا هم معمول می شود. گردشگران تاجیکستان بیشتر برای سیاحت به کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی میل داشتند. انتالیا، ترکیه با انتالیا. این وقت دبی هم زیاد میروند، اما دبی کمتر گرمتر. این وقت خیلی زیاد میروند انتالیا، ترکیه. لبی بحری ایگی، لبی بحری سیاه، بحری میون زمین. خوشمندو زیادن. اونایی که شرایط مالیشون خیلی خوب است. اونا میخوان رفتن دم گرفتن از این گرمیوی امروزه دوشنبه. اونایی که میتوانند برای خودشون این چیزا را.
онҳое ҳам кам нестанд ки пас аз муроҷиат ва ҳисобу китоби харҷи сафар аз ширкатҳои сайёҳӣ ноумед берун мешаванд. اون روز آمده بود یک جوان میپرسید برای خودش برای اویلش خودش زنش و فرزندش این چیزی از حدود $3000 بالا میشود گفت که نه حالی نمیتونم رفته. сафару саёҳат ба Туркия аз Тоҷикистон аз $1200 шурӯъ мешавад ва вобаста ба шароити будупошу меҳмонхона метавонад то $4-5,000 бирасад. хоҳишмандони сафар ба кишварҳои аврупоӣ ҳам кам нест, вале ба далели нархи гарон ва ҳамчунин мушкил дар дарёфти раводиди сафар ки кафолате барои ба даст оварданаш вуҷуд надорад, ин саёҳат барои аксарият имконнопазир мешавад. имсол рости ният надорем. соли оянда рафта будем саёҳат. имсол ҳамроҳи оила баъзе мушкилоту баъзе масъалаҳои сохтмон қади банд ҳастем рости гап ҳамона мехоҳем имсол анҷом диҳем дар оянда ҳам. ба онҳое ки имкони истироҳат дар кишварҳои дурро надоранд, ширкатҳо саёҳат дар мавзеъҳои тарихии Узбекистонро пешниҳод мекунанд. ширкатҳои сайёҳӣ мегӯянд имкониятҳо барои тафреҳ дар мавзеъҳои истироҳатии Тоҷикистон ҳам хеле зиёд аст. маоши миёна дар Тоҷикистон бар пояи ҷанбасти соли гузашта 1324 сомонӣ ё ҳудуди $140ро ташкил медиҳад. онҳое ҳам кам нестанд ки бо таваҷҷӯҳ ба имконоти маҳдуди молӣ дар фикри тафреҳ ҳам нестанд ё ба истироҳати якрӯза дар мавзеъҳои истироҳатӣ варзобу норак иктифо мекунанд. барномаро идома медиҳем. 2 соли пеш бо қарори шаҳрдорӣ дар Душанбе ба бунёди истгоҳҳои навсохт пардохтанд. шумораи ин гуна истгоҳҳо ки бо таблои электронӣ ва гӯшаи маълумот дар бораи хатсайри ҳаракати нақлиёти мусофирбар муҷаҳҳаз аст ба даҳо адад мерасад. вале назари сокинони пойтахт дар бораи ин истгоҳҳо яксон нест. шаҳлои Абдулло гузориш медиҳад. истгоҳҳои ҷадиди нақлиёти ҷамъиятӣ бархе аз сокинони Душанберо нороҳат кардааст. танга остановка да маршрут трансман кунад буда гузашта наметавонад талпа мешава ягон кор карда намешава тарафҳои нами ҳафтум нуҳум ҳам тарафҳоро ҳам таҳрир кардагиянд аввал мешава ки камтар оқибтарак шунуда мешава. остановкаи нағз сохтан бисёр хуб шудай айра камтар бо ақибтарш кунад бо беҳад хуб мешавад нағз мешавад. онҳо мегӯянд истгоҳҳо тавре сохта шуданд ки мусофиркашҳоро намебинанд. маҷбуранд ба роҳ бароянд ки барояшон хатарнок аст. дар оянда ҳам камака калонтар шамир вақте ки кӯдак мешина аш нигоҳ мекунам мошина ғафиданаш мумкина бошуданаш. дар ҳамин ҳол бархеи дигар мегӯянд истгоҳҳо ягон мушкил надоранд ва худи пиёдагардонанд ки фарҳанг надоранд. майдаҳак буд ҳозир на одамои худ шай бишай культура да нигоҳ намекунанд. истгоҳ ҳамаш қоидаш қатъия ҳамаш план қатъия ягон мушкилӣ ягон чӣ надорад. фақат ай дар сари ҳамон мусофирову нақлиёт ронандаҳо. истгоҳҳои нав дар кӯчаҳои марказии шаҳри Душанбе ҳудудан 2 соли охир сохта шуданд. ба гуфтаи мақомот инҳо бар тибқи нақшаи генералӣ бунёд гардиданд. сокинон мегӯянд истгоҳҳо наздик ба роҳ сохта шудаву роҳи пиёдагардонро танг карданд. Тоҷикистон ва Чин дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳам марз бо Бадахшони Афғонистон размоиши муштараки низомӣ доир мекунанд. Ба гуфтаи мақомоти тоҷик ин тамрини муштараки ҳарбӣ дар авохири моҳи июл баргузор мешавад. Ориф Нозимзода сухангӯи вазорати дифои Тоҷикистон гуфт дар ин машқҳо нирӯи ҳавоӣ ва заминии Тоҷикистон бо ротаи вижаи нирӯҳои мусаллаҳи Чин дар масъалаи мубориза бо таҳдидҳои террористӣ машқи муштараки низомӣ анҷом хоҳанд дод. Чунин размоиши муштараки низомиёни Тоҷикистон ва Чин моҳи октябри соли 2016 низ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон доир шуда буд ки дар он дар маҷмӯъ ҳудуди 10,000 нафар аз ҷумла 200 тан аз низомиёни чинӣ мустақиман дар размоишгоҳ ҳузур доштанд. бинандагони азиз, 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. гузоришҳои дигарро метавонед дар канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео тамошо кунед. ахбори рӯз дар вебсайти радиои Озодӣ зери нишони cw.ozodi.org гузошта мешавад. матолиби мо ҳамчунон дар шабакаҳои иҷтимоӣ дастрас аст. фардо тамошои навиди бомдодӣ ёдатон наравад. то фардо, худо нигаҳдор.